Thokozani sanibonani dumelang option and hello. Ngiyabulisa kwela semathongo ukubulisa okhokho nabomkhulu ngibulisa bonke abantu abukela umkhuluti ngibulisa bonke abantu abasupporta inyanga yompedi TV. Lobo ngayinyanga yompedi bakwethu ngokukhulu kuzithoba. Ngilento engiyo namhlanje because of nina abalandeli bami. Ngilento engiyo namhlanje because of abantu abasupporta mina. Ngilento engiyo namhlanje because of abantu abeza kumina bazothatha insebenzo lezi amathongo angibonisa zona usuku nemini ngoba yizo esijika ziphilisa abantu ngoba lawo mathongo lawo ayazi ukuthi uma siphusha wena hoti ukuthi 1 2 3 yenza kanje ukwazi ukuthi udlulisele kubanje ngoba ngiyenza kuyimanje bakwethu namhlanje ngiphethe amafutha wenkosazana na amafutha enkosazana bantu abadala inkosazana kudala umkhuluti ephatha kudala kusiza abantu inkozana namhlanje lengiphethe kumina inkozana ebovu lamafutha enkozana ebovu ayenza imisebenzi emikhulu imisebenzi eminingi mina inkozana yami bantu abadala akusinkozana le engilanda mhlawumbe ngithi makunesphepho cha le yama ngalesphepho mina sithatha amafutha from inkosazana original siyenze umsebenzi ngawo ajike abe nje uma eqeda kuba nje wena umuntu owafunayo lamafutha enkosazana ngifika kunikeze wona wena ufike wasebenzise kukho konke lokufuna ukusebenzisa kona inkozana i1 ingathakwanga inje iyakwazi ukwenza umsebenzi ukuthi uma umuntu upromote emsebenzini inkozana i1 inje iyakwazi ukwenza ukuthi umfazi ongalotsholwa alotshole inkozana i1 iyakwazi ukuthi uma umuntu enezitha wena ukwazi ukuthi uphakame i1 amafutha enkozana i1 ungizwe ukuthi ngithini kwena i1 ayakwazi ukwenza ukuthi ube nemali amafutha enkozana i1 ayakwazi ukuqinisa ikhaya lomuntu amafutha enkozana i1 ayenza imisebenzi lengazi ukuthi ngathini kwena uyimanage emsebenzini ufuna ukuba nesithunzi yasebenza inkozana ubani emsebenzini ufuna ukwenza ini yasebenza inkozana lamafutha enkozana lawo ngaphethe amafutha enkozana angathakiwe original umkhuloti lawa akawayenzanga nix mkhulu siyabuza ke manje ukuthi inkozana njengoba mina ngiso mina ngumuntu onebusiness ngiyasithengisela amagwinya ngiyasithengisela ushisa nyama ngiyasithengisela ini yebo uyasebenza inkozana uyasebenza inkozana mkhulu manje inkozana mangithi wena kumele ukuthi wena ungilayele ukuthengisa njani ngayo cha angulayeli ngayo umuntu inkozana kumina wena uyisenza ngalendlela leyo ufuna ukuyisebenzisa ngayo mina mkhulu nginedliswe kade lihleli la for thousands of years ngiphile emhlabeni kodwa aliphumi hlezi mangidla ngathi kunento emala inkozana yasebenza kuloko ufaka nje emanzini lakho kancane kancane wisuba umuntu ogabhayo yasebenza inkozana kuloko mina mkhulu ngumuntu onokugula into engazazi dala ngiphuza imbiza ngiyale kubantu ngiyale kodwa kulungu iyakusebenzela inkozana mina mkhulu ngumuntu ogembulayo ngijika ngegambling phila ngegambling mkhulu ngenza njani iyakusebenzela inkozana mina angulayeli ngayo inkozana uyageza ngayo uyagabha ngayo uyayiphuza kancane inkozana wenza into eningi ngayo uyaziphakamisa ngayo I don't know how can I really put this inkozana you know how to even anoint abantwana bakho endlini uthi umntwana ehambe emsebenzini uyakwazi ukuthi inkozana ugcoba ingane emsebenzini mina mkhulu ngifuna umsebenzi can I use inkozana oil yes you can use mermaid oil for that inkozana isenza into eningi kodwa mina mkhuloti angulayeli by so saying I'm trying to say to you by the time when you purchase inkozana engathakiwe kumina you use it the way when you feel ngakhona ukuthi uyiuse for your own purposes not for ukuthi mina direct ukuthi you do this you do that and how and what and no I don't inkozana le engathakiwe is 3000 rand le 3000 rand lenkozana le uyayisebenzisa uma ufuna amafutha enkosazana mermaid oil mthinte ukhulume nami ayina mermaid oil la agcwele yonke indawo le bantshela bathi amafutha enkukhu bathi mermaid oil cha nayi mermaid oil iqiniso inkozana ebovu ikhona futhi inkozana emhlophe ngathi yellowish na iyasebenza iyasiza kakhulu ziyatholakala kumkhuluti umuntu ofuna ama clients ukuze uthande ufuna ama clients uphila ngemarketing umuntu osebenzayo inkozana oil iyona for batho ba khona ukutlwa ba khona urata ba khona ba hohela ukwazi ukuthi ubadonse iyasebenza inkosazana oil mermaid oil it's for you you use it anyhow uyisangoma
udinga amafutha enkosazana original, nawo amafutha enkosazana ayokusebenzela, azokusiza, azokwenzela iy'manga ngendlela ekuzubhilive ngayo. Ufuna ukuthandeka, umuntu ostageayo, umuntu otshela ngokuthi uqashisa amathende wakho, wenza ini, ufuna amathende amancane, anything, uthisha, ufuna ingazi uhloniphe esikolweni, ubani, nayo inkosazana oil. Uyinurse, ningena temporary, ngena 3 days per week, akwazi ukuthola umsebenzi permanent, la ngwanesu, ngirikena inkosazana oil. Ubona inyanga yompedi, awukhulumi ngomuntu la mhlambe okhuluma ngento angayazi, kuba nomuntu yazi umsebenzi wakhe. Lalo uthi thini wena? Inkosazana oil for money, for you, for life. You use it for anything. Iyona into engiyaziyo ukuthi isenza for anything. Uma ufuna inkosazana ethakiwe umkhuluti, ethakiwe, lese ngifake umdlebe ngaphakathi nezinto engifakayo for imali nani, uyamfonela. Leyo nkosazana leyo is 5,000 rand. Lena engathakiwe is 3,000 rand. And abantu bayekela ukuba naleyo nto leyo ukuthi umkhulena ayithakanga mhlambe i-right nayo le. Leyana ithakiwe, ngisuke sengifake futhi eminye imithi. Leyo ke is 5,000 rand, less 3,000 rand. Inkosazana oil for wena, for umndeni wakho, for ukwazi ukuthi uphile. Makhosi.